Cha, le maybe siyiho Regional Football Association singaqala nje kubonga baka Hub Utility Stores kuthi basponsorishe these developmental leagues and sijabula kakhulu nje. We are hoping ukuthi we hope ukuthi eMaswati onke atosisekela ukuthi sisekele Hub Utility Stores because kuyabonakala ukuthi ngapha lenenhlitiyo eMaswati sibongeke ukuthi imidlalo cishe isahamba kahle. Sesithi hambile letinye tigodzi sisaya kuletinye tigodzi njalo sibangelele khona ku Chamber of Champs. Siyabonga nje, sibonge abantu ke basesigangeni league ukuthi basidlalisele kahle imidlalo yafika khona lana. Sibonga ke nebatali kukhulula abantwana ukuthi bete batodlala batikhombisa talent kuthi njani. Ngivile babemkhaliphi la asabona lo umdlali lekumele adlale limoneni lokusho kona ukuthi awu inhlitiyo yakhe ingale kumoneni. Kuyajabulisa ke lokho ukuthi nabetelana vele bayiphike le talent ukuthi ayiye kuma team lamakhulu. Asuvali ke umlomo ngeHub Utility kusilethela imidlalo lenjena la kaHhohho. Sibonga kakhulu.